Ndagusuje cyane kandi akwifuriza amahoro y'Imana w'inshuti muvandimwe ukurikirana ibiganiro nkuze kugezaho ku muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV. Muri aka kanya nkugezaho amakuru atandukanye yerekeranye n'ibiyaga bigari aka karere turimo, cyane twibanda mu burasirazuba bwa Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo inkuru irimo iravugwamo cyane hirya no hino nuko abantu benshi barimo bacitse ururondogoro. Ibihugu byinshi byacitse ururondogoro, amahanga yacitse ururondogoro, baho bamaje kumenyera neza ko uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ubu ngubu aherereye mu gice M23 iri kuyobora. Abantu benshi bakavuga ko ashobora kuba yaranyuze i Kigali kugira ngo abashe kugera mu burasirazuba bwa Kongo i Goma. Uyu munsi birashoboka neza ko Laurent Désiré Kabila ari mu burasirazuba bwa Kongo i Goma, aho ndetse biteganyijwe ko ashobora kuza kugeza ijambo ku baturage baturiye uburasirazuba bwa Kongo, cyangwa se abaturage baturiye nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Byari bimaze igihe bivugwa n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyobowe na Felix, buvuga ko uyu nguyu Joseph Kabila ashobora kuba ashyigikiye ndetse afatikanya n'umutwe wa FC wa M23, ariko we akabihakana. Uyu munsi rero inkuru ishobora kuba mpamo, cyane ko we avuga ko ndetse n'amakuru atandukanye avuga ko uyu munsi uyu mugabo yaba mu buryo bukomeye, mu burinzi bukomeye, ndetse n'ahari harinzwe hakomeye, yaba ari kubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Joseph Kabila ni umuhungu wa Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila nawe yayoboye Kongo ubwo ndetse yaramaje guhirika uyu nguyu Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Ni ukuvuga ngo amaje kumuhirika ndetse amaje gufata ubutegetsi, uyu Laurent Désiré Kabila ntabwo yakomeje kuyobora Kongo kuko yaje kuraswa bitunguranye. Bivugwa ko yaba yararashwe n'umurinzi we cyangwa se bararashwe n'undi musirikare mutoya. Joseph Kabila akimara gufata ubutegetsi, abantu benshi cyane bari biteze ko uyu ise umaje gupfa agiye kubona ubutabera, ari we nyine Désiré Kabila agiye kubona ubutabera. Abantu bose bakamenya nuruhe rupfu yapfuyemo, ninde wamwishe, byaturutse kuki, mbese hakabaho urubanza rugaragaza urupfu rwa se. Nyamara Joseph Kabila yavuye ku butegetsi nta butabera ise abonye, nta rubanza rusesuye rwimbitse ise abonye, ndetse nta butabera bugaragara ise abonye ngo haboneke amakuru afatika ku rupfu rwiwe. Uyu rero Kabila yafashe nawe yagiye avugwaho mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya abanyamurenge ndetse kubaheza mu gihugu, kutabaha uburenganzira busesuye, kutabemera nk'abakongomani, ndetse kubica, kubatoteza, kubagambanira ndetse n'ibindi. Yavuzwe ku mabi menshi cyane yakoreraga abanyamurenge. Uyu munsi wakibaza, uyu munsi afatanyije gute, cyangwa se abaye inshuti gute, ari hamwe gute n'uyu mutwe wa M23 noneho, kandi yarawurwanyije, yarawutoteje, ndetse yaragiye aheza anarwanya abanyamurenge ndetse akabica ku buryo butandukanye nk'uko byagiye bivugwa. Uyu munsi Joseph Kabila aherereye mu burasirazuba bwa Kongo, aho ari kumwe ndetse yabaye inshuti nabo cyane M23 AFC. Ni ukuvuga ngo rero uyu Joseph Kabila mu myaka yashize ubwo M23 yigabizaga ndetse igafata ibice bitandukanye bya Kongo, ndetse icyo gihe yanafashe Goma, Joseph Kabila ubwe yifashishije igisirikare kiwe, ndetse yifashisha igisirikare cy'amahanga, yifashisha SADC, yifashisha uburyo bwa politike, uburyo bw'igisirikare, ndetse n'ubundi buryo bwose butandukanye mpuzamahanga kugira ngo abashe kurwanya umutwe. Yarawurwanyije karahava, bararaswa karahava. Uyu mutwe wa M23 uza gutsindwa, urambika intwaro hasi, urahunga. Bamwe bahungira muri Uganda, abandi bahungira mu Rwanda. Ibyo byose byakozwe ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Mu bihe bitari byoroshye uko atabishakaga, cyane ko yari yicaye ku ntebe isumba izindi mu gihugu, ariyo nyine kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku gitutu cy'amahanga, igitutu cy'abakongomani. Byaje kugeraho uyu nguyu Joseph Kabila yegura ku butegetsi, yegura ku buyobozi, ariko ku bwumvikane, ndetse abuhesha asigira uyu Felix ubutegetsi. Hanyuma bagira ibyo bumvikana mu masezerano bagiranye.
ahari mu masezerano bagiranye byarashobokaga ko umwe wenda yabwiraga undi ati bugiyeho nihashira wenda igihe runaka uzongera ubunsubize, bashake kugira wenda Kongo nk'akarima kabo nk'uko wenda bari babipanze. Birashoboka. Ni iki bapfuye n'uyu nguyu yahaye ubutegetsi? Ni iki bapfuye iki cyaba gitumye kugeza uyu munsi uyu mugabo aho kuba umuhuza nk'umuntu wayoboye Kongo imyaka 10 aho kuba umuhuza wa leta ya Kongo n'abayirwanya, ahubwo akaba yiyemeje gufatikanya n'inyeshyamba? Ese aba bantu bapfuye iki mu by'ukuri? Ni iki bapfuye gikomeye cyaba cyaratumye bigenda uku nguku? Ibi byose bizwi nabo ubwabo cyangwa se bizwi n'ababasha gusesengura politike ku buryo bukomeye, bakayinjirira ku buryo bukomeye. Ariko kugeza uyu munsi ikiri nyamukuru nuko Joseph Kabila uyu nguyu ari gufatikanya n'inyeshyamba. Mu by'ukuri Joseph Kabila ubu nk'umuntu wayoboye igihugu yakabaye nawe ari nko mu baba perezida bandi baba barabaye abahuza, babahuza ibihugu n'ibindi, baba bahuza bahanu hari amahoro make. Ariko uyu munsi we biragaragara neza ko ari inshuti y'inyeshyamba ziri kurwanya igihugu yayoboye, igihugu yabereye umubyeyi, ndetse za nyeshyamba nawe yarwanyije, yise abanyamahanga, yise yatoteje, yishe, yahambirije, yashyize mu buhunzi, mu buhungiro ndetse n'ibindi bibi bitandukanye yagiye abakorera. Uyu munsi yabaye inshuti yabo. Wibuke neza ko perezida wa Tanzania Hassan Samuel ubwe yarivugiye ko Kongo ari igihugu, ari isoko rikuru cyane ry'isi. Niyo mpamvu rero ibihugu bitandukanye bikigana bikakinjiramo bigiye gushaka inyungu zitandukanye z'ubucuruzi, inyungu za ekonomi, inyungu z'ifaranga. Nyamara ntago bagenda bitwaje iyo mpamvu y'inyungu z'ubucuruzi n'inyungu z'ifaranga, aho byanze bikunze bashakisha indi mpamvu bavuga. Rero muri rusange harimo intambara itandukanye ihuje abantu batandukanye. Nicyo gihugu muri aka karere cyagiye kiganwamo n'abanyamahanga batandukanye bavuga ko baje kurwana, kurengera, ndetse kurengera abantu bamwe na bamwe, gufasha ubutegetsi ndetse n'ibindi. Abazungu batandukanye, abacancuro batandukanye, ibihugu by'amahanga bitandukanye, ibihugu bya Afurika bitandukanye ndetse n'ibindi. Nakaboko kabyo n'injisho ryabyo ntago rijya riva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi byose bishaka impamvu runaka. Haravugwamo Babirigi muri iyi minsi, hakavugwamo Sadeke, hakavugwamo ibindi bihugu bitandukanye, ariko ibyo byose witegereje ushobora gusanga bitari bifite impamvu irenze imwe, ariko iya ekonomi, iy'ubukungu yo ntuyibagirwe kuko ishobora kuba iri ku isonga. Uyu munsi rero Joseph Kabila nawe mu byo ari guharanira na bwa bukungu bushobora kuba burimo, ndetse cyane. Uyu munsi bavuga ko biteganyijwe ko muri iyi minsi mu masaha makeya Joseph Kabila ashobora kugeza ijambo ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaribagezaho yibereye i Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Abo yarwanyije aribo bamuhaye iryo jambo. Rero ni ukuvuga ngo twitege iki muri iyi mpinduka, twitege iki mu buyobozi bwa Kongo, twitege izihe mbaraga? Wibuke neza ko umuntu uyoboye Kongo aba ari mu bakire ba mbere ku isi, kubera ko ari igihugu gifite ubukungu bwinshi. Uyu mugabo Joseph Kabila afite amafaranga menshi, afite ubutunzi bwinshi cyane budasanzwe, kandi nawe arashyigikiwe, afite n'imbaraga nyinshi. Uyu munsi yifatikanyije na M23, bigaragare neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushobora kwisanga bwahirimye, bwavuyeho burundu, ndetse bigasigara nka kwa kundi bavuga ngo abantu usanga bibereye ku ruhu nyamaraga inyama ngo inka ngo yarariwe, inka yarariwe. Ni ukuvuga ngo rero Kinshasa ishobora kwisanga uko nguko, nyamara ubutegetsi bwarangije kugenda, cyangwa se ugasanga kapitale ya Kongo ibaye Goma cyangwa se n'ahandi. Rero ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora kwisanga bwabaye baringa, ahubwo ubutegetsi bwa Kongo bwarangije gukorerwa ahandi. Rero twitege iki muri uru rugamba, twitege iki muri uru guhuza kw'ibikomerezwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ubu ni ukuvuga ngo perezida wa Kongo Felix, inzira yiwe ishobora kuba yatangiye gusezerwaho burundu akava ku butegetsi, ahubwo ndetse ibintu bikagenda uko abangaba byifuza.
rero ndakubwiye neza ko iki ni igihugu cy'abaturanyi, ni igihugu dukunda twese, ni igihugu kibayeho neza mu mahoro, natwe twaba turi mu mahoro. Ni byiza cyane ko umuturanyi umwifuriza amahoro nawe kandi ukayagira. Rero muri izi mpinduka ziriho, aba bose bari gukora muri iki gihe icyo abaturage ba Kongo barishakira amahoro, barishakira kubaho batumva imbunda, batumva urusaku rw'imbunda, batekanye, babayeho neza. Icyo twifuriza abanyarwanda ni amahoro, icyo twifuriza Kongomani n'abarundi ni amahoro. Aka karere kose turabifuriza amahoro. Imana ikomeze ibahe amahoro mu buryo bwose butandukanye. Asante. Niba unejejwe n'ikiganiro tugiranye, n'iki kiganiro wumvishe muri aka kanya, ukore subscribe, ukore like ndetse na share. Asante.